Ya, bia le tua ine ne fiafi. Ya, oro proclama le nei o le Jesus is the Answer podcast. Ya, i le nei fiafi. Ya, peo na masania ia stofi. Ya, mua o na abele vi inga manafafta i le tua. Ilo na alofa mlona nga lei o na o le ola mane malosi o lo tātou mawapea. Paftai fo i le tua o na le nei a wanoa o tātou maua o tātou toe mafuta i lunga o le tātou por kalama. Le ngata fo i leo lo tātou i lunga o le te penga wha i langi i le nei aso. Waina talu o le a tātou whapere i le fiafi i lunga o te penga langi. O le a bene vi inga marwhaftai i le atua. Ona o rona anga leima rona alofa. O e maa ui le aso ma le aso. Le vi ia ma whaftai e le atua i le nei fiafi. Whaftai fo i le atua o e sopo mai le nei fiafi. Mai moa mai lunga o tātou po kalama. Ia whaftai le atua mo e. Whaftai le atua i le nei fiafi. Ia o le vi inga maurunga na mal whaftai le atua. Le lava upu e whamatala i nā i le alofa ma le anga lei o le atua mo i tātou i le aso ma le aso. Ia o le vai o le nei vai aso ia o se vai aso umi. Ia tuli mai le aso ngafua e tau le stofi. Ia o se temi umi. Ia ai whaftai le atua o na mawenga le ua mawhai o na tātou mafuta i le nei fiafi. O tau baba ai mai ia o o manuia ma maua pele le malosi o le tino ai le ngata i le o wha manuianga le tua. Ia mo le tātou por kalama. O lea ia e ave le vi inga marwhaftai i le tua. Ia i le nea fiafi. Pea lava le mea o e maua mai e le tātou por kalama i nea fiafi. Ia wha manuia le tua ia te oi. Amen. Ia ai ve ele nei taimi ia Patalofa tua i le tātou por kalama i le nea fiafi. Ia i peo i o tala lei sunga i whawhengainga mo o tau whalitua. Pea lava le kolope o o tau ngā lue ai. Ia i le nei kolope o tātou i ai. Patalofa atu le por kalama o le Jesus is the answer mo o tau i le nea fiafi. Ia taritonu fo i le anganga ia o la o tau whaiwa i le whaingo fie. Amen. Paftai la o tau ang sa i ngā ruenga. Paftai fo i la o tau alofa i le atua malana ngā ruenga. Lea, paftai fo i la o tau nofo tatalo fo i. Ia mo i mātou, e le ngata i lea, ia o le tātou pokalama. Le ngata fo i lea o le upu o le atua o lo o tau sa ili lea aso ma le aso. Ia au anganga o tātou tangata ina ia whape nā ona tū mau pē i le li. O lea, ia whatalofa tuai porkalama o le Jesus is the Answer podcast nia i le neia fiafi. Ia, te e mene sa o whatalofa i neia fiafi. Ia, i au sina si o tātou atunu. Ia, i le whaangalo a o tau te mium. I le whaangalo o tau o ro o tau tapua inga. I le aso ma le aso a o tu uwae atu o tama whanau i whi au mga luenga. Whaftai fo i la o tau te talo. Amen. O lea ia e whatalo whatua i por kalama i ne fiafi. Ia te o tau na i o tātou ta māma tina mātutua. Ia o lo tapua ia le alwhai watu o tātou tama whanau. Ia i le aso ma le aso i tiu te i whi au mga luenga. Ia po le a lava le ngā luenga o lo ngawha i tātou. Ia o wane i whaangalo tātou ta māma tina mātua o noro rātou ta pua inga. Ere ngata fo i lea. Ia o rātou te talo lea whatalofa tui por kalama. Ia i le nea fiafi. Ia te o tau. Ia whatalofa atu fo i. Ia paanga masangi o si o tātou por kalama. Tātou ainga wō me masani lungo le tātou por kalama. Whatalofa atu por kalama nea fiafi. Ia te o tau. Whaftai la o tau te talo
a wāle tātou pokalama, le ngata fo i leo la o tau tapuainga. Ia, whatalo whāturu pokalama ia tau le ne fiafi. O tai fo i ia tau ono whatanga o nei pokalama. Ina ia whape nā ona ea i tutono ro mota. Amen. O le ngata i leo lunga o lau tutono lau telefongi kongo lau ka avali. O pia lava le mea o e maua me tātou pokalama. Ia, whaptai ma whamanui atu le atua. Amen. Ia vi ia le atua. Ia, o le nei fo ia fiafi tātou pokalama. Ia, e le umi fo isi tātou pokalama i le nei fiafi. Ia, o le alo le nei pokalama ina ia tātou whaasoa le upo le atua. Tātou tala noa i le leima le alofa o Iesu Kiriso. Le ngata i lea ia whape nā ona tele ni anganga e manu malo a wale. Leo foi na atu le ola i le atua. Matalia Iesu Kiriso e avea ma alii ma whaaola. So it doesn't matter what church you go to, bo le ko inga loko e loko ai. Le afo ko inga ka po inga o e ka po ai. Ia, po o le afo ko inga o langa ngai ke o lai. Amen. O le afo ile po kalame, po le afo ile o langa ngai ke o lai. E sau ka ku ke mafuka i lunga ka ku po kalama. Ia, patalo fa atu le ia ile sunga le fi au ia i mia so sene. Alo fa ku so fa kaya le po le uso le ni sila ya uso a fa o ele a patalo fa atu po kalama. Thank you for tuning in. Ya ke po menga e mo akula comment i lo one of your program pe mo so wa no ka ke pa so i lunga ka ku po kalama ya. Mo wala va no let me know. Amen. Ya po ia se fia mo li mau tawe po le ase me le tua na fai ia te oe mo lo wolang. Ya e mo lo no e te sau i lunga o tātou pokalama. Ia e le tongia ke sau fua e sau fu ila i lunga o tātou pokalama ia e tula fono o tātou pokalama. O tātou pokalama ia e tātou te reo mai e tātou te whinau po o ai. Po wai ka ko ngai sao, po wai ka ko ngai se. Ya po wai fo i sao lang lang ai lor kuspaia. Malei lor kuspaia. E le ai e lo le nganga na o tātou pokalama. O tātou pokalama. Ole mei ole al sao o pokalama ni. Ia manu malo si nganga mo le tua. Amen. Ole nganga sao na o pokalama ni. Ma le mei kou fo ngā le pokalama ni. Ia manu malo si nganga. Ia si nganga e tas. E manu malo mo le tua. Ava noa so stem. Okay, uso se i umaro tā pokalama ia o ngā o Masature o i lunga lau Facebook whaptai au so le whatasi me nefiafi. Amen. E afo o le anganga na o pokalama. Po ia sisi o fia paso le upo le tua. Maua lo wa no. O le afo se me le tua na whai lo wolanga o sina ina lo wolanga. O ia te oe se moli mauola. Maua lo wa no. Awane e manatu fa tau wa al suinga le tua lo wolanga. O wa e te reilo. E le tangata o lo o papena o lo o ola i lalang. I mea ia sa e whaia. Ia o taritonu hoila. O lau moli mau. Ia e suia e fo ise o langa o si tangata. O lo o whaia mea sa e whaia mua. So awane i e manatu tau wa ai. O lo moli mau e manu malo e sia nganga mo le tua. Amen. O le ea. O le vi inga marpatai na i le tua. Ea merita tau wa yaso. Tau le mere e inga ngaka me ara ka pokalama le skofi len kea. Wa yaso len kea ma le stona.
nga le lua aso o tātou pokalama le vai aso. La stofi ma le astona. Le isi aso fua, le isi aso lua, le isi aso lulu, ia. Anga o le skofi misi le aso le. Ia ai tu pe lumo le tua tu pe lumo le tua te tonu ia. Ia o ia e va mangaia ma se ma le uso ia le tofa i le vai malaya asiaka. Ia o le pokalama nga ma le sunga ia asiaka ia e kasi le masinga. Ia o le ala le aso le masinga e whainga le avanoa. Ia o le aso fo nga e atua i tātou pokalama. Ia ma le sunga ia po le tofafo ia le vai malaya asiata. Ia ai pe ono fai atu maualo avanoa. Maualo avanoa e te suma iai tātou noa. Ia ona o maire o i lunga o pokalama. Ia o lo avanoa le aso fua, aso lua, aso lulu. E te whaasoa i le upo le tua. Amen. Pe ono fai atu. Ia e le o se pokalama e ke sawa i fo ingali. Awange iso manatu e ke sawa lunga o pokalama ina ia i loa i o e tangata ma no a whai o le nganga na ia te whamali atu ia te oe le uso a po te whini fo o le e leila o sau wha maoni lunga o tātou pokalama e te sau e te nau i na ia maua se anganga ia manu malo se anganga mo Yesu ke wiso. Amen. Pe o le ala na o tātou pokalama ma le ngofo i ngā o tātou pokalama. Ia o Yesu o le tali. Jesus is the answer. Ia o le nei vai tau ia o leo o tātou i loa. Ia ele o se vai tau whaingofi. Ma koi whaingka leo ranga leo kako iai. Ia wale ke o pei o vai kaimi la vai kaimi ia ua. Kele a mea fau a kako wa ai ei. I lungo ka penga whailangi. Kele le poko. Kele le akamai. Ia ai o le angafo na tātou pokalama ina ia pape na o na tātou fisosoani i o tātou uso o lo i te tono whaontanga. Po se uso fo i wa tau wha vai vai. Ale ngate le o tātou a inga wō me masani o lo pape na o lo o papong sa pe le ti apolo la tō ma fau. I mea o le larulangi mo mea o tu ina naunga ni larulangi. Ia ai e fo inga lo le angana tātou pokalama, tātou te wha amarosi, tātou tau whai ina ia manu malo, mesi anganga. O nei fo pokalama ia e re fusia mai oi. E make re fusia oi e fo inga le kakai mai lo loko i le mele mako ke manga oi. No. O lau whiwhiringa o lau ai a te tau nai whai e lau whiwhiringa. Pūlea oi. Pūlea oi i lau whiwhiringa. Pūle fo oi i whainga o logo o ranga. O le anganga o le pokalama mātou nei o o mātou o mai fo inga. Ona o le o ranga sa mātou wola mo mua ai. Le ua suia le o ranga o mātou malama le upo le atua. O mātou i loa e iai le manuia i tua atu le oti. E iai fo i le mālaia i tua atu le oti. Amen. A whai e te amio le lei, a whai e te alofa i le atua, o e te lia Yesu e avea maua li i mau whaora. Ma e tu maua. O le alfi na ngalo le li i, e te alu esi atu manela lang, e te maua leo lai whaava. Amen. Ia a whai e tātou te whaale fia kele mea whaale ali. Mea wha Yesu ke wiso. Longo wingo mea whaale nganga. Tātou te le sāwa wali pe o Yesu ke wiso. Tātou te fia i mea o leo langa ma. Ia o tali fo i nau e sila fia. O te le fefe tau atu e te i ure mālaia. Amen. Pe o na whai atu. Ia o te mātou te le pe o te le tamo whai fo i e fosi oe pe li liu lo karikongonga ai ki karikongo mino o le paulo o ngā luenga e whai o lau sau e tāla i atu le alofa o Yesu ke wiso. Le ana suia o lau ora. Ma o whaamaoni ma o tau mawhai ia o tu mau pe i le atua. Ma ua o tofo i whaamanu yanga le atua. Ia au ma lo ahinga. Ia o le anganga ho i le nā o lau sau.
o te mana o fa so tu ya te o le lo fa le o le tu le fa manianga le tu ya te o ma e moni fo i fo langa le tu ya te o e mo ia tātou te loa ma Yesu tātou te loa fo i le tu ai e ile mea fo ingane e ese o lo i lo o Yesu ke viso ese lo te lia o Yesu ke viso e avea mo wali i mo fa aora ma e a mio fa ke viso longo winga e te tau ona e fa o lainga e te tau ona sui lo o langa le o langa fa ke visiano le o langa fa al tangata fa Yesu ke viso awa e tele o tātou te loa Yesu o fa aora aole fesili e tātou te ora mo Yesu ke viso. Do we have Jesus in our heart? Yo tātou loto mo tātou anganga ma tātou whaiere fina ngalo le atu. Ka se le mawhai o ngā whaapea mai ka koke alofa i a Yesu ma ua ka koka lia Yesu ke viso. But yet we still le haka ke whaia ko inga ngaunga o leo langa. O fianga o leo langa. E le kakau ia i ka kōng whai. Amen. E kakau kako a miu whaamamainga pe o Yesu ke viso. O le fesi di whaapea o kako ora whaamainga. O le kako whaalangolango lai, o le kako whaalangolango le i le atua. Awangi i kako whaapea kako mairo ka lia Yesu ke viso. Masui o kako langa nga kako whaapea la i o wa kako. Okay, we're good now. No. E kakau o ngā whairi kako ngā ruenga. O le ana kako ngā ruenga. Ia kau mawhai oe ia whawhanga lo a nganga. Ma whawhanga lo ka ngaka i le upo le kua. Ma kakalo i le kua. Ma mafuta i le atua. Ia so uma. A wa a o ina whaatumu ina oe le nganga pa ia o le atua. Ma whaatumu ina o lo tangata i le upo le atua. E te whaalongonga le pa i mai o le atua. Wafo i tala tangata ma e whai mai ia te o i tere kaia e marue lue. E sea, ona o le whaatumu o le upo le atua i aso uma. Whai tau le atispa ia. Te talo i le atua, soangi mai ia te oe. A tatou mai fo i la e ave o tatou ola i le atua. Awane e o tatou whapea. O le a whawhai ngō fia i mea uma. O lo sa valinga o le a whape nā o na le lei, no. O popo ngā mawhai ngā kā o leo langa. E ke sa valia i le aso, ma le aso. E o mai a popo ngā mawhai ngā kā o leo langa e aki oi. A o ngā popo ngā mawhai ngā kā, o ngai kua, ngai luma ia whamangianga lea kua. O ro ka oko ma ka ki kia mai ai whamangianga e kele a lea kua mo oe. Mo rou a inga. Amen. Ai a whai e whaingale e te mamau ma lea tua. Ai e te fia lava e te ola i leo langa tuaire e te ola. Le whai pēr i aso uma. A o te mea o maia mawhakianga o leo langa mawhaingata. E te stress. E o ia ke oere ki ngā o lo loko. E o ia ke oe lo fi whaamisa i lo ki ngā o le a inga. Whai fuaka maiki. Me kuranga ia. Aisea. O ngā ele o ia ke oe le nganga o lea kua. E le o malama lo ka ngaka ngai whaale tino. Keling whaale kingo mangako, keling whaale kingo me ke whaia. O lo mawhauwhaunga o mea whaale tino. E le o whaakumuinga o e lea nganga o lea kua. Amen. E i whare ka ngaka e kewisianga. Ka ngaka o whaapeu whaorainga. Wa ave le ola i lea kua. E i kaimi e kewa ko whaapea a sauro ka ngaka i lea kua o ngā ako aila. No. E iai ale kaimi e ofo ia. E le kaimi o ke pa uai. There's some time that I fall short. E isi kaimi e o ia ke au leika.
Seriously. E ke me o ia kia ureika. E ke me o kere fia fia I ki ngā rainga. E ke me o kere fia fia I se wō. E ke me o kere fia fia I se uso. Po aia. E iai fo ia wai wainga. A le mea mana o i le tua. Ma mea tangata wai loa lona se se. Ma wha maua laro. Ma whato ese I le tua. Ma toi tūlai. Ma toi savati. O le tangata nā o nai iei le nganga o le tua. Aisea, onga o malama I le upu. Malama I le upu. Wai loa le alofa. Le ole o tātou whaasoa ngā ne fiafi le la kako whaasoa I skai. Ole le a tātou talangoa I le alofa. Amen. So a e alofa I le tua, a e alofa I lo a inga. Paiso fai unga lei. Alu I le tua, te talo. Awange I a vearo. Ka po inga po le kalesianga ke loko ai ma me pa poloka I lo oe a mafukanga ma oe ma Yesu ke viso. Peke loko assembly ka iki. Pope mamonga a sofiku. Po le ala sko inga loko. Ke loko ai. Ale le alo mafukanga ma Yesu ke viso. Ma e tu mau ma e wha maoni I lo mafutanga ma Yesu ke viso. O e talia Yesu ke viso I lo loto ma lo wanganga. Ma ua e sa vali mo Yesu ke viso. That's all that matter. E pito sili aton o le mea tā ua na. So it doesn't matter por ako inga ka po inga. Le ako inga loko I ke loko ai. As long as ke karikongu I le akua. Ma e karikongu ia Yesu ke viso. Ma ua e talia Yesu e avea ma ua lii ma whaola. Ma e tū mau ai. O le mea sili na. O le mea sili na. Amen. Tātou te reo I le langi ni o tātou lotu. Tātou te reo. O kere alu le langi o ngā o le loko ngā loke loko assembly. No. Mau ke whai aku wa e ia ka ngaka o le loko. Ka ngaka o le loko assembly. E reo la whawa. E o se o. A le sa o le o la ka ngaka ia ma whainga le maunga I a Yesu ke viso. E sa o le o la whawa. A le sa. Ya. Ka ke o umai le afi. So se loko a. O le meanga. E whaata ua ia te oe le tangata soifua. Low relationship ma Yesu ke viso. Oe ma Yesu ke viso. Amen. A ora ina wala au mai le tua ia te oe. O wha mana wa ina o ngā luenga. A le te tū mau I le tua. Moni lo walofa I a Yesu ke viso. E te sao I le ola e whawhau. Amen. Longo winga. O Yesu ke viso. E leo se Yesu ke viso nga o se ekalesia. Po se maftanga. Po se whaala potupotonga. Po se kalapu. No. O Yesu ke viso is for everyone. Or anybody. O Yesu ke viso au. O Yesu ke viso oe. O Yesu po oaya. Amen. E leo se Yesu ke viso se ekalesia. Amen. Pe ese ala loko ke loko ai. Ese ka po inga. Ai kasi ale li fa ora le ka po ai. Wanga o Yesu ke viso. Amen. Ai ia tātou talia Yesu ke viso. E avea mo tātou fa ora. Ma tātou au nai ma tātou tū mau ai. Not just knowing Jesus. Amen. Not just accepting Jesus in your heart. But you have to be faithful with him. Amen. We have to. E rea ngā fo I le tātou mai ave o tātou ola I le tua. Ma talia Yesu. Nga umara ia uma. No. E kau ngā kako. E whai kako ngā luenga.
E ka kau o ngā whawhanga o kākou anganga, whawhanga o kākou kangaka le upo le atua. E te tau o na tātou whaaora, tātou oi whaaora mai ni anganga, au mai i le atua. O a inga o. Amen. Vi ia le atua. E aua ne e suia lau tangata. Ona o le tangata. Amen. Don't change your life or yourself just because of man or people. When you come to receive Jesus in your heart, because ua e salamo, ma ua e manga o e avelo wola ato toa i le atua. Amen. And another thing, be yourself. Just because ua e sau e suilo wola nga ma avelo wola i le atua. Be yourself. Aua e te kau mawhaifa inga le kau wha mam lisi ngā mea kākou. Yes, e ka kau ang kākou ora mo Yesu Kiriso. But at the same time, be yourself. Lisi ngā mea e usi ka ngaka e pewa saulo i lea kua. Pewa owa lole mea ngā o le fia mamalu. O le mamalu, wa ngā o lea kua, o Yesu Kiriso ai ave le mamalu. Ko o kākou fia mamalu. But be yourself. Be yourself. Be yourself. E whainga le ke free. E whai aro fia o ave lo ora i rea kua. O avea oe makangaka whaorainga. O ka ua oe o kangaka o lea lii. Ma ua be yourself. Don't change because of lo ai meo kangaka o nga no. Peia. Peonga o whaia. There's one of the group nga erika ngaka nga last week program kako Scoffy. Lenga whaia ko erika o kalailunga Valentine. You know, I was being myself on our program. Just like me. I'm not going to change because, you know, o whaorainga, no. O pao ale ko ke wā ai mai ei lunga o ka penga whailangi. Se kaimi ai ka ke whekau ei, o pao alea. People that knows me, they know how I am. I'm not changing anything. The only thing that I change is my life. Sui lo ora. Wa ave lo ora mo le tua. Le a mio ai mio like, you know, my personal, like my mio ngale funny and stuff like that. It's the same power. Kasia, e reo suia. Mau kere fia mamanu foi. E kere o fia mamanu foi. I don't want to be up there. No. I humble myself. Ngā olisi mea. Olisi ngā mea ka kai mai e ia nganga o ka ngaka i rea kua. O ngai vai mai ka ngaka. E ke mā aka. E ke whai me maalie i me lelei. E ke a mio sau tau sa afia. Ma o oe fo ka ngaka o le ri. E fia marama fo ina ka ngaka. Ile ko inga how your life, how you pe fa pe onga every time e ke aka e ke fia. Amen. E ka kai o lisi ngā awala e ka kai mai ei loko ka ngaka i rea kua. O ngalwa ai mai ake oe. E whai o rau māli. E whai o rau ora fia. O oe o ka ngaka o rea kua. E fia malama la. Ma fia kofo fo i ka ngaka ngā. I wha mangianga i manguia ngai ke fia ai i rea kua. Mai loko ke fia malama fo i rea kua maonga wha mangianga i ake oe. Ai a kako mo lola ni mele o kako mairo o ka o kako o ka ngaka o lea kua. Ea. Mo lola meanga. Pe wa e savali fulo i mo ka ngaka o makalonko o di mai ko ngoro kanga. Wa maka ho inga ku ulo di mai ko ngoro kanga. O e wa ai mai fo inga le fa pea e o ngai o wo fo inga le ko ma fuka i lava ke mia
kemi o le olanga, kemi o ngai ke whaia le pia ma le leanga, o mai fo sa vavali i fo lumo o e peu e va ai, hunga le peu, e mo manga o e ke iloa, e iloa mai la ko o oe o kangaka o le aku. Whaaloalo mai o kangaka o le aku le kua, usoi, e re whape ngā whainga o skako a niu wha muri, o lisi ngā me alo mai kangaka i a ke oi, amen. E mongi ama wha mau i a whai ke agree lo ka re whaako. Ia mai sau like pe kame mai fo i mi ia le aku. Karaman mo ia. O lisi le me e alo mai kangaka ia ka ko kangaka ke wisiam ka ko ia kangaka whaulai. Onga o pe wa ka ko mai o pe fo ia ka ko ngisi angit. Amen. No. Ke ro kau mawhai fo inga le kau wha le anga no. O ro kau mawhai. Kau wha ilo aku. Be yourself. Be yourself. Aua ke sui, aua. E se ke malama. E vero e ke wha o lainga ro. Wa e iloa ro le me ka kaunga whai. Wa wha le anganga ro wai. Wa wha le anganga ro kaukara. Mawangi ngaro. O le kako i lalo le lalo lang. O le kako ke lalo le lalo lang. Amen. Le le ia fio mai Yesu e le sau si kianga o le haka ke mafuka i lalo lang. Amen. So e kakau ho ina ia kako. O ngā whapalengi me unga. Amen. Kere o whai aku o whaingare e kūrisi o vai i kūr, no. O ro o ranga ako au kau sa o akua. Wa pongi sāra o wa ai i mea o sa o fifia mo mua ai. Le o sau i le akua. Le o sau i le akua. Le o sau e awero o la i le akua. Just because I gave my life back to God and be a Christian, doesn't mean ole o sawai mo o peire o se angelu mo. No. Open. You need to be whaingale ai me kangaka o oi se kangaka e whaingale ke kalia e so se mea. Kalia kangaka. Kalia o langa kangaka. Awangi ngano ia oi. O leo langa ngai whapeke whao kaku wa kaku whao la ingalo. Ngā kako wa ai lo ese lo awangi ngano ia ke oi. O leo langa hoi nganga e ola mua ai. O leo langa nganga e ola mua ai. So awalange i o kako mai Yesu i o kako ola ma ai o kako ola i kua. Ngā ese lola i o kako wa ai kangaka ngā e ola whaakasi ai. No. Kalia. Kalia kangaka. Amen. Pei o Yesu. Laku ia lau farsai o la a Yesu mai. Ma levi ma wo levi. Pesi le la i o lau lok. Lau kusi upu ia ma. Pe aku ai. Pe se am o fai isi au ali. Pe iso o Yesu. Le ngō ma Yesu. Le ngā fai e. Pe se am o ai e ia. Yesu ma kangaka ang sala. Amen. So o ai la kako le kalia i kangaka. O ai kako le a kako ai ese i o kako wo. Amen. No, kasi o me we need to clear the air out. Because nga i kangaka sa ise uso sa kame. Awa kili le kangaka le o ngare ku. Pe mai ere kakau ia ke au o ngō sau lunga. Papea o au si kangaka ka lai. Kaunga o sau ka lai le upu. Au or fia maalie. Au or aka soo. Sui da mi o kaukala mai a kangia mai o ois kangaka lai. My brother. That's why you wrong. That's why you wrong. Amen. E o a Yesu ngakalia Yesu ku wo. A levi ringa na ko wo ai. So o ai la a u ai oi. La a whamsingo. Awangi o kako whamsingo. Amen. Awangi o kako whamsingo.
Ngai le o se ngaluenga ngā o se kangaka o le whamasingo o le kakaola, le si kakaola. Amen. Ria le tua, e le mawhainga tro mai a tra mai loko kangaka. Wo a whai wa sui lo orang, a whai wa e kofo i whamangianga le akua. Ma ua a vea oe wa e ai whamangianga le akua iake oe maro ai. A e ke mga o ia manguia ia wo, ke mga o ka lai nga ia a inga ma o wo lo o whape ngao lo o la pei i meo le larangi ma whai ko inga ngau le larangi. Ia e kalia. Amen. E le ma whai o nga tra mai o lako loko mo lako whaalongo i le upo le atua. Pe e sau e ka lai aku le mga onga o ngai kau ma whai e ka lai inga ia lako loa le manguia le atua ngau e kofo ai. Pe a whai e wa ai mo. Le ua e si aku lau wa ai. Le ua e makanga e whaapea. Le ua makanga e kusidima. Le ua makanga alo o maka. Maka alo o maka mangai ka ngaka ia. Ka ngaka le kaka ua ka ngaka le larangi. Makanga alo e. A whai o le alofa leo Yesu ke wiso. Nga maliwa i lunga sa tauro o nga o kako ka ngaka nga sa. Kau fu nga ia ke oi le alofa nga. O le alofa nga e au eke ai alalo. Au angi eselo wa ai ka ngaka o lo o le ilo le larangi. O angi ngalo ia i kako. E le o ka ngaka e mafu ai. Ole ki Apollo. Amen. Ole ki Apollo hoi nganga wha pongsa inga o lo waai ma wha leanga inga o lo mawhau. Ai kere i sala mō ma e sau e ave lo ola i lekua. That's the same ki Apollo. Ngai wha pongsa ia maka o ngaka. Amen. So le e kakau ia i kako. We need to ia kako kama whai e mangu maro mangi a nganga e whainga le e ave i le kua. Amen. O lo ngā ia nganga. O lo ngā nganga ma lo loko i kele ngisi o lo a inga. O ngisi o wo. E lako ke kalia Yesu ke viso. Lako ke o mai e kalia Yesu ke viso ma ave o lako ola i le atua. Ma tū mau ma ngā lulua i ngā ruenga le atua. Ma ia lako kofo i whamangianga le akua wa o kofo ai. I'm not selfish. I'm here to telling you that Jesus that blessed my life and my family, that's the same Jesus I want you to come and accept in your heart. Amen. Ole tuana. Ole wa esi al kako mele wa alu kako fa. Ole wa umanga usaungia kako fa malos. Alo esi al mele wa ko mele nganga ole tua. Kusol kako fa malos yu kako ole kako ngoi mele ole lofa. Amen. Ana auso yo tu fa di peyon. Nga bi ia le tua. Malo pus. Malo lava. Sa ili uku le tua san bi ia le. Kai lava te. Uku umai lau nganga le upu. Amen. Ya bi ia le tua. Amen. Ya. Amen. Ya bi ia le tua. Tu e. Carry on le pala fua. Ya ilos lo sunga tu ma carry ya. Kulo ki whanga o whaalia i runga i. Ia e whakai ke o rua le uso ia mafuka mai runga le kako pokalama. Ia le tua pa tai le tua ia. Wanga wad wakule nganga e musu musu ia ke o rua kaunga rua mai i runga le kako pokalama e whaarongo le upu. Ia e ia le tua. O le la kako karingua le mele o le alofo.
O le peo le alofa i Yesu Kiriso. O le kusi le nga ku mai kasi alfa i upo o kākou. Le la kākou kalangoa. Le mo mai le mo mo keri nito. Ma tā upo sunga tolu e whai upo e wha. Ngai whai mai e. I ono sa i le alofa e anga malu. E le losi losi le alofa. E le mimita vale le alofa. E le wha peteina. Amen. Via le tua. No winga ke le o me wha makala. E isi whai upo I lalo sau lalo su lima. Su ongo ngai wha makala. Mama ia le winga o le mele o le alofa. A pei o ngā le whai upo le kasi le whai upo e wha. Le mai kako kare ngoa. Ia ngai whai mai o sak I le alofa. Amen. E anga malu. E le losi losi le alofa. E le mimita vale le alofa. E le wha peteina. Amen. Via le tua, Ia, leo kako I roa le mele o le alofa. E ke le yonga winga. E ese fo, e ke le fo ilang whaki, le ese senga o whaki ngonga o le alofa I lea kangaka, ma lea kangaka, ma lea kangaka. E la fesi. Why should we take time to study love? At first, it might feel unnecessary. But after all, we talk about love all the time. We tell our families we love them. We hear it in song, and the world constantly encourages it. But the love of God is so much more than warm feeling or kind of gesture. Love is the very thread that tied all Christian character together. Tele o taimi a tātou tala noa lo le melo le alofa. E tele ai na tātou whai o tātou ainga, ki alofa ia ki o kou. Eo o fo I pese, ke leo pese o whaku, whakunga o pese whaku I le alofa. Wha makala mai I meo laiko kongo lo uroko. I upu o le pese. Le ngaka I lea po sau kusi e avi sau wō. Masangi I kuu makeri. Amen. O lisi lea au whai kusi lera, whai kusi love lera le lau ko rua rea. A whai le wō mai runga se kako whaal, se I la u whaarongo longo I le winga mongi le. Amen. E whai mai la pau. I le kusi e kolose ron whai upo tōru. O lona ta upo tōru. Whai upo surulua o sumarwha. Sumarwha. E whai mai. O le nei. Ia o ofu o tau I le lofa muti vale. Amen. Male anga lei, male loto mawalala. Male anga malu, male on sai, pa pei o ua filfilia e le atua. Amen. O ua pa ia ma ua alofaina. Sumato. Ia pe pale ai, ma ia pe ngale oi pe faa mangalo ai. O tau. Pe awhai ua anga le anga mai se tasi. Pa pei o na faa mangalo mai e le li ia te o tau. Ia faa pe fo I o tau. A o le lofa. E lau tua lea. I nei me O le fusi lea. E ato toa ona le leiai. Amen. Mai, kele I o me e kukupu mai melo le lofa. O le mele o le alofa. E le mika vale mele o le alofa. Amen, Kerry? O le mele o le alofa. E le mika vale. O le mea foi le o le alofa. E le ika ngofie. A whapea mai e te alofa. E te tau foi la ia te oe. I aua ne ia te oe me nei. O le mimika. O le leono sai. O le itanga o fie. Le anga malu. Amen. A le fai mai fo le tusi. Le fai mai fai upu mai. Whaapei o ua filifilia e le atua. O longa winga.
O ka ngaka uma o tā ua o whānau. O ata lii ma whawhine o le atua. E te tau ona tātou ola i le alofa lea. A whai sa ise taimina e ika i seisi. A vea nei taimi e te whatu esi ai mai wha mauralo wha mangalo nā tangata. We cannot come serve God and call ourselves and we are the children of God, but yet you have hatred in your heart against another person. E reka kau. Amen. O lisi ngā mea o tele i tātou. O lo pa ua. Ona e whai mai o tātou o tangata o le atua. A lai e ke ika i lisi o uso o tangata. Amen. E le o se alofa na. O le alofa le wha matala mai e Paulo. E te tau ona e tātou maua. O le alofa o lo o iai le ono sa. O le alofa o lo o iai le anga le lei. O le alofa o lo o iai le loto mawalalo. Le alofa na. Po le ala le kele o lima e kusi mai ake oe. Po le ala le kele o kala ngaka e whai mai ake oe. Po le ala foi le kele o me kua ia i oe. Ia e maua le alofa. O le ala alofa. O le ono sai. O le loto mawalalo. O le loto wha mangalo. Amen. Mi ia le tua. Le alofa lea. E te tau ona wha maoni o tātou alofa i tangata. Pei ona e wha maoni fo i rau alofa i le tua. A whai e te alofa i le tua. E te tau fo i ati oe ona e alofa i tangata. E le mawhai ona e alofa i le tua. E te ika i tangata. Pe mai a Yesu. Pe whapea ona e whai mai e te alofa i a te au e te leo wa ai ai. Ai te le alofa i le tangata o nā e te wa ai e yaso umu. Onongo winga e pepelo lo alofa. E te le mawhai ona e ita i le atua e te leo wa ai oi. E te le mawhai ona e whapea mai e te alofa i le atua e te leo wa ai ai. E te alofa i a Yesu ke riso o lea e te rei wa ai ai. Ai te ika i ka ngaka. E ke wa ai e yaso uma aso uma o rola. Mea Yesu, o le pepelo. Amen. O le pepelo. E le o mo. E le o mo i lo alofa. O isi tātou, te leo tātou, ia, e mo i lava. Sa, e oho ia. E le kaimi e whai ngane e ika ngaka ika mai a kia u ongo uika la ia. Whaau o elea, whaau o ele ika. E ele kaimi. E ia uangi ngaru. Ia kako ulua wha maangaru, ia kako ulua wha kuese. Lisi ngā meo ka kele o kako ua. Most of us e pie le manga o e mo le mea ngā o le whako. E le fi manga o le whako ese. Too much pride. Se pe e ke sao pe ke se whako ese. Amen. Whako ese. Aua le mai whako ese. Pe sao al ka ngaka lai o. Pe sao oe pe se ka ngaka lai o pe se oe. Whako ese. Amen. Love of God is love is by God. O le alofa o le tua o le alofa i love. Whatever kind of bad things that we have done, God still loves us. Amen. Ia bia le tua. Kaya that. Amen.
When we choose to walk in both truth and love, something beautiful happens. We grow. So se kaimi e mo i ero kako o la rofa, ma kako wha maongi i lo kako walo rofa i kangaka. Ma lea kua. E me manga ngai e kako ke vai e o kako o ranga. Wa maka o ngā kukupu. Wa maka o ngā ora ma aka mai. Roa rofa. O fua o le rofa i lo o ranga. Amen. Ngai whai mai le Ephesians 4, it reminds us that without this, we are like children, easily swayed by false ideas or spiritual confusion. Efeso suma tolu whai po supitu suma iwa. Efeso tolu whai po supitu se o suma iwa. Ngai wha matala mai ia. Whai mai. Ia nofo mau po i o ke riso i o tau loto i le whaato tua. Ina ia mau waa ma ia whaavaina o tau i le rofa. Ia mawhai ai ona i loa le leie o tau, a toa ma le aupa ia uma, o le winga o le lautele, ma le ma le loloto, ma le mawalunga. Ia i loa foi le rofa o ke riso, ua sa ili ese i le mai loa, ia whaatutu muina o tau i le tumu umalava o le tua. Kako wai leo. Whai mai, when Christ dwell in our heart, we become roots and ground in his love. Ya, kalau aku ilo sunga ki akongo ya gavika ni viafi, taiso fatis mai. So that means when Christ dwell in our heart, we become roots and ground in his love. So picture a strong tree planted in a steady stream, unremoved by the storms or shifting winds. That's what his love does in us. O le loroto na o le rofa o le tua i a tātou. Po le ale tele mai o whaapita uli, o le ale tele o whainga tā o le o ranga kapi ki salvadia i le aso me ako. E le mawhai ona tātou malu e lue ai. E le mawhai foi ona tātou pā ua ai sea. O ngā o le kaura le alofa o le akua i kokongo o kako loko mo kako anganga. O lea, o le alofa. O le alofa le e ke ongo sai ei me tupu. O le alofa le e ke loto wha mawalalo, e ke loko mawalalo ai. O le alofa le e ke le mawhai e onga e ia ke oele anganga e ke fia ese i kangaka. Ai ke fia e ke foai mai so soangi i kangaka. Amen. O le kia o le ora au ona i le tua o le iloa wha mawalalo. O tātou tangata ma maua i tātou le loto mawalalo. Amen. Ia le tua, kai auso. O manguia le tua. Amen. Ngā o le alofa le ka kau o ngā orai. Kau o ngā kako orai kako ka ngaka ke visiano. E le mawhai o ngā kako o mai e ka la i le fina ngalo le tua. Ma la unga le upo le tua. Pa ie, o roo parpalama i le o kako loko. Amen. Ia le tua. E ka kau ia i ka kou o ngā kako wola whai keke. O e le tangata ke visiano. O e le tangata ua avere ola i le tua. Ma tautua i le tua ma whaia le ngā ruenga i le tua. Ia te oe maa u le whai te tenga. Amen. Ngai po le a le kako mai e ka la i le upu. Le hafo i le kako sa ka ke la unga inga le upu i e ka le sia makongo o kako loku. Man kako sa unga. Ai iai ase me kasi e wha le kongo i lo alofa. E mai mau ako. Amen. E mai mau ako. Ai sea. O ngā lewa ai mai le tua. E le o mongi lo alofa.
Ele o mongi lo walofa. E di si alofa. Ua. Wai se me o e ikai. Pe ke ikai lo ko lua ke le wha maanga lo inga lo ko lua. Pe ke ikai so wo ke le wha maanga lo inga lo wo. Ah. Amen. Pe o whaia. O le alofa le maanga ia le upu. Ah. Le whai upu lea le. Ko rose tolu whai upo sun marfa. Maanga ia ngai whai mai. A o le alofa. E lau tua lea i nei mea uma. O le fusi lea e ato tua ona le lei ai. Ah, kusa o lea lofa. Ah, o le fusi lea e ako ai ma le lei ai mea uma. Lea lofa. Ah, e le o se lofa se kanga, e le o se lofa se kangaka i mika vali. Ah, e le o se lofa fo i se kangaka e maua le mele o le ola wha peteina. Ah, na le winga o le mea na o le ola wha peteina. Mea o tangata hoi ngā le ua whaoavi i ngā o le tua. E mana o ai whaise mea. Ah, wa isi ka ko ka ke o mai whaile ngā ruenga le tua. Ah, telefo i nisi o tātou tate mana o e maua tau whinga i ngā ruenga le tua. I le anganga fo ngā le ina i a waai mai tangata. Ah, o oe al ka ngaka al makua le lei al whaila unga. O oe al ka ngaka e la unga mai e pa umar ko kele. Ah, ele lei. Ele lei. Ele lei pe ai e le wha unga le kua i aki oe. Ai awangi e wha ora wha peteina. Ah, awane e ora wha peteina. Ai sea. Awa e kangu mai a le kua i aki oe. E kangu mai a le kua i aki oe au mai whike ngai ki whike. Ah, ia. O ngā e loa lola i le o se mea o ngā lo whao o vi inga o le tua. Ai a o fo e anga wa ese le atua na wha mangianga na wha manuia i ate oi. E wa ese ai le atua. Ah, o lisi ngā mea i kako whai teke. Ah, amen. Ngā, a wale ora wha maurunga. I ia le atua. Ah. I awane e o tātou ora wha pitina. Ah. E isi o kako. Ah. E isi o kako. E ke mi o le mea ngai a kako e ke kake oe. E kake e whai alo se mea. Ah. E aru loa e vivi. Ah. E ke whai alo se mea maa ngai o ma se merele. E ke aru loa i e koe vivi i a oi. Ah. E hoi ka unga le upu koe vivi i a e te wangalo ia ufa sa moa ngol kalanga e koe vivi i a e le mo so pe. Ah. Ah. Te leo kako, ka ke manga o spotlight. Ah. Amen. Ke loa oe. So ska ngaka e fie ngā lue mai pua. Ah. Mai e le loto mawalaro. Ah. E le kau mawhai e sa ili o ngā vi inga. Ke loa ka ngaka ngā ngai e wha mangu ia ngā lea kua. Ah. Amen. Or ka ngaka ngai e le wha mangu ia ngā lea kua. A mamur ka ngaka hoi ngane e whaianga me le lei. Ah. E whai o ngā e riska ngaka a ngopo e whaise me le lei mo riska ngaka. Ah. E so o a koare ngu alu ka ua. Ah. Memole ole mga o wa ko ya luanga ia ko vivi inga ia. Ua maua foi le mea foi ngale ua mimika. Ah. Awangi I maua ka ko le mea nga.
Amen. Awange e kam fai alua e fai me ia mau ai au vinga. Ke alua oi ke vivi i oi. Ah. Nga ele o se mele lei o lo alua oi ko vivi i oi. Ah. Amen. Hampo your heart. Ah. E loa e kangaka. Ah. O ngā luenga e fai. Ma mea e ke faia. Ah. O ngā o lo walofa i le kua. Ma lo walofa i kangaka. E o fo i kangaka ngā. Ma vivi i oi. Amen. Ai awange i o kako kau mawhai fo i ngale. E vivi i whai au mea ma e halua ke vivi i. Ah. Ke waira oi. Ah. Ke waira oi le. Ngā vili mai ia. Vili mai ka vika ia. Ah. Ke lako e whai le mea rang ka wale le. Ngā walu a whai. E waira oi le. Pa u whār ka māro ngā u whai ia. Ah. Ko ngā vi ngā. Kusa le waka arua koe vivi i au ia. Ah. Amen. A e whai mai le. Paka oko e lua fiku vai pue lua. Ah. Whai mai. Ia vivi i oe e tangata ese. Ai le o rau lava rau ngutu. Ia vi ia e se tasi. Ai le o lava rau ngutu. Ah. Ka kova ai rei. A whai o le maua o le mai le o koe arua o koe vivi i oi. Le lo whai mai le. Ah. Le lo whai mai whaka oko. Me ia vi ia o e kangaka ese. Ai le o rau lava ngutu. Ah. Rau ngutu. Ia vivi i mai fo e tangata ese oi. Ai le o lava rau ngutu. Ah. Kero, e le o se kūranga le leo lo koe alua koe vivi i oi. Ah. A e a whaisa e whaia se me le lei mo sisi kangaka. Ah. Hampo your heart. Awa ke alu ka au le laurangi a koa. Ah. Awa ke alu advertise lunga o Facebook ma YouTube. Ah. Wa kele anga kako. Ah. Kele anga kako wa ka kele un kako oe. E advertise me le lei kako whaia mo kako a ia. O kako wo. Ah. You don't need to do all that. Let the people do that for you, but not you. Oh. Apa o mai roi i le ngā ruenga le atua. Ah. E sila fia e le tangata o le atua, le tangata o le atua. O whaamanuia i le atua. O le tangata ho i ngā leo renga lue mai kua. E au ngoa mase leo. Ah. E au ngoa mase manga o e ngofo i luma. Ah. E au ngoa mase fia maka mua mua. Ai ngā lue mai ai kua. Whai mai ai kua. O le kangaka ngā o le uwha amanguia i le kua. Ah. A o fo inga wha amanguia ngā i wha. A o fo inga wha ahu o le kua long kaukara ma le launga inga o le upo le kua. Ke whai aku. E sāla lau kangaka i le launga. Ah. Kele a nganga o wha o lainga mai. A lai hampoa. Ah. O le kangaka ngā o ngai e wha amanguia ngā le kua. Ai a kako wa e sea rovi inga o lea kua. Ma kako whao avi inga o lea kua, onga o se maa rosi o lo ulaunga, onga o se koa kele o nganga ua maua mai ma mangu maa ro mai le e kalia Yesu ke viso i lunga ka pokalama, ai mi mika i pawa, mai maukai. Ah. Ngare kangu mea o lea kua, koe ka pere kako pokalama, wha uma mai kako pokalama. Ei ma se pokalama koe whaia. Wa fiwa e whaia kua wale a ngia nganga. Aisea, o ngā wo uwhaoa vi inga o lea kua. E re o a unga mafua inga e sau e avero wola i lea kua. E re o a unga mafua inga sui lo ranga. E upu nga mafua inga e kalia Yesu ke viso. O le upu nga mai e lea tua. Ma lea nganga pa i o lea tua. Nsuia oe. Ma, e re o a. E re o prokalama. Amen. O lea nganga o lea tua. O lea nganga pa ia o lea tua. O lea nganga pa ia na o lea tua wanga lua i le upo o lea tua o lea uloto o lea siafine. Wa e maua i lea lofa. Wa oso i lea lofa o lea tua i le uloto. Ma ua e whaia i se suinga wa e taritonu. E siri lo sau e ave lo wola i lea tua ma talia Yesu ke viso
e avea mali mau whaola e te sao ai le manuia na o le wha mai mau o lo ola I meo le nei lalulang e te hiu wai le malaya. O le anganga ngā o le atua. Ma o le vi ingana e fo I le atua ma e tu mau I le atua. E le o au, e le oe. Amen. Awane I o tātou whaoa vi inga o le atua. Awa foi nei o tātou whaoa le mamalu o le atua. Amen. Ngā o le atua e iai le mamalu. Awa ne I a te oe le manatu nā ua a vea ro tātou ma te ngata ke visiano. Ma te ngata o whai tofi ri ngā rue ngā le atua. Ngā whaapea ro rā I o kako mamalu. No. E le o le alofa le mea nā. That's not love. O le alofa o le atua e ia te oe le loto mawalalo. O le alofa o le atua e ia te oe le onsai. O le alofa o le atua e te le mita vale ai. O le alofa o le atua e te le ora whaapete inai. Aia, mawalalo lo loto. Amen. Vi ia le atua. O lo alofa hoinga e ka lia I so se tangata I te tono o lo lotu. Mo tono o lo e ka lesia. Le ngata ilea. O le whaatanga ina fo I o tangata. E te whaawo ai. Awane I e whaapea ngā ka ngaka e le leia mio ma ka ngaka whaorenga ki whaawo ai. Ia, e moni ia. Metus pa I a awoa le a mio valea ma le a mio valea e a iwa ngā mio valea ai. A woa ngoi ma le ngoi e iwa ngoi. Yes, that's what the Bible says. A o ka ngaka I o wa makua mawaa le alofa I le akua. Ma ka ngaka ua mawaa longa ola mo le akua, mo longa makau I le akua. Le ise mea o le a mangu malo ai mea o le tino I a te Amen. E le kakau I lo o, po o lo uso, po o lo a inga, po o ai lava o lo o fia I mea o le larangi, ma kui ngā ngau o le larangi. E le kakau o ngā mangu malo le mea o le tino I a te Oe leo ua mau, leo ua iei, ua mau, ua tua le ora wha le anganga. E te tau ona e manu malo mai le anganga na. Not other way around. Amen. A whaila e te matau I le tua, a whaila e moni lo walofa I o a inga, o wo, ma e ke masangi ai o lo o leilo loa I meo le larangi nei, ma fia fianga le larangi nei. Ia manu malo mai o rātua nganga I le atua. Whai ma le wha maoni. Whai ma le alofa. Aua le whaia ma le wha tau anau. Aua le whaia ma le posi. Aua le whaia ma le ita. Whai ma le alofa. A whafonga mai o a inga o uo o e maasangi I a tea. O lo o fia I mea le larang. O lo whautuanga mo oe le uso to fine o tina. Uso to ngane. I le nea fiafi. O lo whaatari Yesu ke riso mo oe. You have time to give your life to Jesus. Don't do it because I said so. Do it because you love yourself, you love your family, you love your wife, you love your children. So they can accept Jesus in their life too. Pai sau whiwhiringa mo oe a ia. Ma o lau uftala I le nea fiafi. O lau whiwhiringa o le a whai le nea fiafi te talia Yesu ke viso, ma e sala mō, ma e sau e avelo ola I le tua. O wane I ngalo I a te oe. O le a makanga ngā o whaamangmianga le tua I a te oe. O whaamangmianga mua le tua I a te oe. Ua e talia Yesu e avea
Maua li'i mau whaora. E au ngoa ma se tau. Free. Amen. Free. Ma ole a e maua fo i le whaamanuianga. E te le i wa ai mua mua ai. E te le i loa mua mua. I le teimi e te whai se whai unga le lei. Mo oe aia. I le wā oe ma Yesu ke wiso. Le wā oe ma le atua. Amen. A ma whai e le atua o na suia le oranga o pawa. E ma whai fo i le atua o na suia o oranga. E le eise me whai ngata i le atua. Amen. Le eise me whai ngata i le atua. O le alofa o le atua le tātou te mafua ia. O na tātou wola ma mana wa pea. A o tātou wangasala pea. Awane ingano ia te oe. Uso to whawhini o uo o ainga. A whai o le te o mea le taimini nei. O lo o whawhiu alo lau loto i le tua. O lo o fia pelo o ranga. Ma lo loto i mea o fianga o le nei larang. A ele e te manawa pea. O te whai atu ia te oe le afi nei. O le alofa na o le tua nai mafua ai. Ona e manawa pea. A o tātou wanga sala pea. Think about it. What happened? Ai wa ese le tua le manawa ola na ia te oe le taimine. Ai lo fafo o lo fiu a lo loto i le tua. O whene me i u iai lo wanga. E lua me o lo i tua atu o le oti. O le ola e whaamavau ma le mālaia i se ori. Lua mea. Lo whaatali mai a te oe ma. Amen. Ia te oe ma o le tangata ola. Oe ma tangata soifua. Tātou o tangata angasala uma. E lua mea o lo whaatali mai a i tātou. O le ola e whaamavau ma le se oli o le mālaia e whaamavau. Amen. A whaina le te soifua mai le taimini nei. A lo whaapeu ma whaapeu peo tātou loto i le tua. A wha e umaro soifua le taimini nei. E te inore me te iu iai. Ngai a ke oere kali, ia ke au le kali. O le alofa fo i le nā. O le tau mawhai e tau whaahali atu. Ma tau whaamalosi e ia te oe le uso. E le ngata i e o fo i a tātou lo i tono le li o le whaorotanga. O le whaamalosi fo i lea mo oe mau li nea. A whai ua tau whaavai lo roto. A whai ua tau whaamau ma le tua. A wane i ngalo i a te oe le rofa o le tua i a te oe. Amen. A wane i ngalo le rofa o le tua i a te oe o mafua i o na vea oe matali ma whawhine moni a le tua. A wane i ngalo le rofa o le tua na suia i lo o ranga. Na suia i lo tangata. Te whaafowina lua whea ngainga ma le tua. Renew your relationship with Jesus. Koe whako ese i le akua. Koe whaamauararo i le atua. A o maua pele mana waola le i te tonu ia tue. A o tātou uma o loo whapena o loo fia mapongi sa inga i meo le nei larulangi. E tātou te le o i le langi ma ave mea ngi. E uma lo soifua. O mea uma o loo e te fia i le larulangi nei. Ma mea o nei te fia. E te le alu ma ave. O ke le alu fo i ma ave. E koe hi u mamea uma i le afi. Hi u lau kingo ma lau kingo i le palapala. Koe hi u le ele. A o lau anganga. O lau anganga e alu le me e whaavavau. O lea, o le ola e whaavavau. Ma le se oni e whaavavau. O whea mea ia e ke fi alu. Amen. Why are we wasting our time? To live happy in this world and do everything, having fun and yet e sao e lo anganga i se odi. E ke whaavavau, e ke o lo anganga i se odi. Wika fefe, ka kele mawhai o ngā sola ese.
Ka ke le mawhainga ka koe au ngangi le kua wha mole mole koe ku me sisi awangoa. No more. O lo fo i ngā fefe. E o fo i a kia uru fefe. Le mea ngā o ke ora pe i ke mingi. Kusa o leu ke alu a o le fo i kau mawhai au ia. Ia awange i eise kaimi o ke se se ai. A o se se fo i. Ia o loa koe wha mawalalo i lea kua. Aisea, ngai ke i awa kupu se mea wha fo se i a kia. Ke i awa woki aku ke le iloa. Oso lau mai whaku. A e mo fo e alu le. E alu le nganga i se oli. A le sa fola aku i kelengi a. Ai maliu. Ai maliu. Ai alu se oli. Wika fefe. Ai sea. Whakamala. Ele o whai keke. Ia kako ora whai keke every single day of my life. Kako ka haka ke usianu. A manga o ye sao kako loko mo kako wanganga i le ola i whaavau. Ia e alofa i ka ngaka. Ia e lofa ko ese i ka ngaka. Ia e lofa maangalo ka ngaka. Ia e alofa i le kua. Ia e wha maongi i lo ola wha le anganga i le kua. Amen. So i ka kau ia i kako. O ngā kako ora whai keke ma kako alolofa. Kako maua le alofa. Kako maua le alofa. Amen. Ringe e fiafi. Ka kongo le upu nā mo oe mao li ne fiafi. Amen. Pe ona o whai atu. Pule lava oe i lou o ranga. Pule foi oe i lou karkongunga. Pule a lava. Ai whai metus pa ia wana o Yesu e te sao ai le ola e whaava. E le o sau manao. E le o sau mangao. E le o sau. Le ai. O loka lia o Yesu ke viso. E whai mo wali i mo whaora. Ma e ku mau ai. E ke sao ai le manguia. Awangi i whaase inga ka kou mea manga ngai o leo lang ngei. Amen. Awa. O mea leo langa ngei e alu ere umi. E alu pala. Amen. A o mea le langi. E whaava vau. Ma e maka ngofie. E le ei fo se mea le lalo langi ngei e whaakusa i le maa ngai e leo la e whaava vau. So o le ala le mafu anga e. O le ala le me mafu ai onga kako fia pe i mea le lalo langi. Pe a whai kako keilo ka kere o maawe. O fianga fo i leo lang ngei ma meo le lau lang. E a vea kako se oli pe a kako le mafuka ma le kua pe a kako le arolofa i le kua ma kako wola mo le kua. Tala ma le mo. E whai o lo ngau meo le lau lang. Ma e koe ngau le me alu e lo wanganga i se oli. E ke mufa solo a kua. So e ke fia ala ma e oli ma e whai meo le lau lang. E wangi ngalo ya ui. E umaku rola langi ngei umaku oe mala langi. Umaro fifia. Aia. E ke o le malai e whaava vau. Aro ka ngaka ai e maua le ongo sai. Maua le alofa i lea kua. Ma wha maongi i lea kua. Umaku ngei lau langi pe umaku oe mala ngei lau langi. At least. Pe kere mauangi mea mangai o ngei lau langi. O oe se ka ngaka e re kelingi mea ke maua i au lima. E re kau re awange ngalo ia oe uso. Wha maongi pea oe i lea kua. E siri aku le sao lo ola i le ola i wha vau e kele i mea mangai. Ngai le o le mau lo ola i neki e whinero lau langi. Ai ke sao ai se o. Amen. O le wha maalosi ngā mo oe ma. O lea fo e ke kau mawhai. Ke reo ako fo. E ke reo ako. O ke loa wha maua lalo i lea kua. O ke makau i lea kua. O ke loa wha ko ese i lea kua. O ke loa kalo i lea kua e wha maangalo. Ko e wha fōwinga ro mafkanga ma lea kua. Kalo i lea kua i e wha maalosi peo ro uanganga.
malosi pe lo kangaka ia ku mau pe ia ke ia auange i o kako mai e kako ke ola au nga i le kua ma fai fina ngalu le kua ai fai lo kako malosi ngai ke alu e faki alu uma lo fi ni ngalu benga le kua ma fai ma fina ngalu le kua e nganku akia o e fai no a e fa kua i le kua ma e fa lango i le kua ma le nganga pa i o le kua e fai pea ma e tupu pea le oli le tua i te tono lo tangata ole tatou whaamarosi nā mo oe ma o nefias. Amen. Tatou maua le alofa. Amen. O le alofa e le mimita vale le alofa. E le whaafeteina le alofa. E ongo sai le alofa. Amen. E loto maua lalo le alofa. Ia i tatou le alofa na. Amen. Ole alofa hona. Le wa usau atua. O te whaamarosi a te oe lo uso. Lo te fine. Lo tamā. O lo tina. O uo. O e masangi ia te au. Ma e fo i le masangi ia te au. O le upa marosi nā mo e. Amen. O mai e tātou te ngāru lue. Ma aveo tātou wola i le tua. Tātou te maua i le manuia. Amen. Tātou te maua i le manuia e whaavavau. O lea. Mi ia le tua i le fiafi. Ia, vene taimi ia. Watu le whaktai. Ia te utoro. Maua le manoa tātou te mafuta i lunga tātou Polkalama o le Jesus is the Answer Podcast. Ia i le ne fiafi. Te tonu o whaamanuia lo wanganga i le ne fiafi po lo tangata i le upu le tua. Amen. Talo i le anganga o le tua ina ia ngalue lo na upu i lo loto. Malofina ngalo. Ina ia whapena o na whaamanuia le tua ia te oe. Ina ia suia o lo tangata e a vea ma tangata fau. Ma tangata ua tadisu a vea mo lii mo whao. Amen. A whai e te sau e avelo wona i le tua. Awane i ngalo ia te oe. Ia whapena o na whailo ngaluenga. O le alo ngaluenga. O lo mafuta i le tua. E te talo i le tua. Pai tau le fionga pa ia le tua. Ma whai le ngaluenga le tua ma le loto ma walaro. Whai ma le lofa. Amen. So whai lo tato ngaluenga. Au hoi nei ngalo. Awane i whai o lo malosi. Ai e whaalango i le anganga pa ia o le tua. O le na awina mai e Yesu ke viso. E whai mo so swani i tato. E le ia fio mai Yesu ke viso. O le anganga pa ia o le tua. O lea, mi ia le tua ne fiafi. Ia, o le tato ko kalama le na. God bless you in the name of Jesus. Amen. Mi ia le tua. Amen. Ia. Vai atua. Tele tato ma wala no tato te mafuta i le ne fiafi. Ia, o tau umolo mafuta mai lunga tato Facebook. Tai, mi ia le tua, pa manuia le tua ia te oe le ne fiafi. O ila tau fo i o mai moa mai lunga o tātou pokalama i le YouTube channel. God bless you for manuia le tua. So, umar tātou pokalama. Awane i ngalo share tātou pokalama. Amen. Share tātou pokalama i lunga o lo. Papai fo i ate o tau lawa. O lo o papena o lo share inga le tātou pokalama. Papai le whaatanga ino o lo platform e share tu ai ma posta ko i lunga o tātou pokalama. Talo i le tua i motoa i whamanuia le tua i ate oe. O lo disi leo ngā luenga o lo e whaia mo le tua. O le share atu leo tātou po kalama ina i e whaalau i tele. Ma so o le lalo langi a toa i lungo te penga whaila. I le upu o le tua. I a lātou whaalongo i le upu o le tua. Po whea lava le mea o i eisi sā moa i le nei lalo langi. Pai o e maua mai eile nei po kalama. Whamanuia tele le tua i ate oe. Amen. Le ngata koe leo tātou YouTube channel. Mole awane ngalo subscribe le tātou YouTube channel. O le tātou YouTube channel is under Jesus is the Answer Podcast. Au le search ia ngai subscribe la ia. Pau le ngā o lo ngā luenga le lei. Pau ngā me ke whai e ke sosoangi e kako po kalama. Ia o le subscribing o le kako YouTube channel.
ia awa fo se sosoani mo le atina e ina o tātou pokalama ia i meo equipment ma tūlanga whapena o lea whamanuia tele le tua ia te oe talo i le tua ina ia whapena na whatasiluna nganga pa ia i tātou i le nea whiawhi ia ai le whaumata tātou pokalama i le sto na i pei o na masani ai ia i le tūlae ono ia ma le sunga ia tala lei e sikia mai Amerika Samoa o nei ngalo ia o le sunga ia tala lei mai Amerika Samoa o ngai nau whaapuinga le tātou astonai ia o e tele toe atasi ati lunga o tātou pokalama o lea na o kango e produce le tātou pokalama i astonai ia o le sunga ia tala lei o le angafa ma le tātou pokalama o le astonai o lea o wane ngalo share tātou pokalama subscribe like and comment amen ia whamanuia le tua nea fiafi manuia ia toi au mga luenga o le aso Australian e aso atai au ia pēr o toi le ona man manosi ia manuia fo i malolonga le nea fiafi pai sou lotu e moe ai amen o lea tātou wheloa i le tūlae ongo i le astonai luma nei ia malesunga ia tala lei lunga o tātou pokalama le ngata i lea whamolmole mana tua tātou pokalama i la o te utalsanga amen ina ia whapena o na maua pēne mānosi malfifianga e whai ele tātou pokalama ia a le ngata i lea o le upo le tua ina ia iailo na mana i teimi uma i tātou te whaasoa ai mi tātou whaamanosi e le upo i lunga o tātou te penga whailang ina ia so o le fina ngalo le tua ma le tala lei a Yesu Keriso i laulang ma ia tele ni anganga e foi natu mo le tua e a miselo ni malo olea o manuia le tua ne fiafi ia ele fa umata tu pokalama ia avene taimi ia e paptai etu i tātou wo a inga ma e ma sani dungo tātou pokalama ma o tau uma sa maua le avanoa tātou te mafuta i nefia pa manuia tele lava le tua ia te o tau manuia le po e ngata i lea ia e whatofa tu e fo i le paso le tātou pokalama ia te fine ia fina manuia le po lo manatua pea oe fina ia por paso le tātou pokalama i tausanga talo i le tua ia mau pea oe le manosi e le ngata i lea le wha malolonga le tua ia te oe ia le paso le tātou pokalama sau siato tātou mafuta i le alofa ma le anga leo le tua ia maleola ia isi aso i luma olea o manuia le tua ia te oe fina pol to fine ia pol paso le tātou pokalama i nea fiafi lea ia manuia tele nea fiafi le swafa manu malo Yesu Keriso o te whaato whaatuai in the name of Jesus amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no